Sibire kurungi twakutangira ishaha neza AGACENCWIRE ibiro byo kwezi bya 2023 okwezi nokwa mwenda umwaka 2025 Serena Nuwamanya ninyenda bene ngusi AGACENCWIRE nyine Sande brand kandi ntuza kwakira mtu ya makuru kuturagarce tuje na makuru mbwijwire Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurwumuru rwanya mahembe sako ekirwaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri Yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazisiringi AGACENCWIRE kireki ebuzo bya senior ya kana byatandikira izoba abeje mtwarana ne 3259 nibo behandiki isoko bishitamera kana pepa ya geography kandi yarebwa kuba keyorobi Bishop Tino mjuni tarukwenda bahure n'abanyadini abandi okwejumbiro mbyo butegeki abaturo muri Kabarore district betomboye tirawuwa ahabu butafa yo kuzibira nyamishwa zibaburize mahande genda n'amakagari kushenyuka bwenjojo abashija bararara hanjojo turi kweta iri twakwa twijire kushegwe jojo Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurwumuru rwanya mahembe sako ekirwaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri Yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazisiringi AGACENCWIRE ombwejwire rizoba okwetorora ihanga ryona abeji ba senior ya kana batandika okubuzibwa kwabo okuri kwendera emyaka ena eyorengo orwa secondary aba batandika n'ekibuze cha geography kandi omwihangwe bakurasaho biology practical okwetorora ihanga ryona abeje mtwarana ne 3225 nibo bayahandikise okushitamira ebibuzo bya senior ya kana kandi aho muri mbarra byakorwa mu senta za 37 I'm the chief scout for this station. What I expect from you is to follow the instruction or to follow what the neighbors need. Obwo kubuzugwa kuri kugumizamo bakuru b'amashomero bashagwo kwetantara ebyo byona ebyakubasa kubaretera okorabanamu sisubira muizi na kujja leti ekyo sisubira era nsubira abasomesa fees muzikoleko mangu kubanga sisubira mwana kusigala wabweru nga olokwata sazude fees bwaba yali gyesalinga mbadde mbasaba mufubenga bwe musobola mulabengo oyo mwana agenda okukola ebibuuzo atatawanye tataganyizidwa baba scout baguhindura omuzo kwehinduramu ekibatari nabo baraburwa. Don't allow scouts in examination rooms unless they have introduced themselves. This business of coming that I'm a scout, I'm just entering. I don't condone that one. Twaiko mashomero gamwe kandi abeji n'abashomesa batugambira okwebuzo byatambura. Kashesheri izoba tatandikana pepa ya geography kandi yarebwa kuba nkeyorobi tiagmo munonga kare yerifea nkansubira nkiza kugika
Number 1 batubuza map skills, number 2 photograph. Turetegereze ntushabira arahanga yakikiriza abana bitu King Secondary School ni hangariyo na generally batandike bigezo byabo mbwenu ntongera kushaba abazire no kubahiga ngo mbwirobo omusizoneji ububwire bwo kushaba. And we have hope as King Secondary School mbara kugira ngo umwaka kwija bija kwiza bubonire mukama yatire mu bicu cyona kandi yo mweji we ni kwabura okushoma kutamutama bwawo gona nubura abase kushikiriza ibiroto byawe. Omugani makuru mu district ya Kamwenje okubuzubwa kwatambara kurungi kandi bakuru b'amashomero bagira ngo nka district omubaro gwabeja bashitamire buzo gweyongire wagiranjana sana batwire nibabishitamira emyaka hingwire. Sabana bitu munonga twabafasilitinga twababurifinga twabatekaniza kurunga munonga kurangura kimwe cyo kiri kwetagisibwa amubwire bwo kizamusi babikora kurungi munonga jezebi entano seko basa kubaha bindi byone birabireho no murundo gwa kabiri abana basine yakana bakora ebigezo bya new curriculum new lower secondary geography cyatandikaje ashaisha kanede kikitano abana bona barasede batandika abana igana shatira mukaga btarigesta njya basinya fo bona bashitamire ngwene tusima kureba ngo ntanga yatusizoberi batandika kandi sofa batandika je tirine umwana uriyo nashasha ubundi twateka ngo yatandika nashasha washanga tine shonga wabireta babifundura babikomora bashanga byona biryi mwene kizamuco cyatandikaje mununga ndunga bari yakasinga cye no kushemerwa wo kugira ngo cyatandikaje ukwana beje tubatebekanise twaba briefing urwa katano bayetebekanisa tutwagira mbu yana yona mwene nangwa twinumuna nabana ba special needs. Amakuru agagasha kwa Senyomo Gideon na Anthony Atwine. Tugumizamo n'agacenjire ubwo abasine yakana barugumiza mu kutandika ibigezo byabo ibyo kwendera umwaka bakuru b'amashomero agebhome nibashaba empobwezi okubakwataraho. Komishona w'ebyobwegeso mu kitongore cy'ebuhome Anatole Biryomisho nagira ngo amashomero agariyo mu buhome amana gagono make nuko kushaba empabwezi okubaha emikono oguyabari yahari imbara main prison SS ishomero erukwebembere kitongore cy'ebuhome. Ejene group ya kabiri y'abasini ya kana abarano bakore bigezo mu curriculum mbarara n'ishomero cyo private na supporting wa Uganda prisons government take over so prisons tugeze ko sa budget yito muri ngo guturu kubasa kureka gutwa supporting ishomero kureka ngo ebiri kwetagisa byatunga umugwire ntubasa kucererwa wa kwa na government ubonerereza imecererwa ku present konka tugezeho na gitu gona kureka ngo twa tunge sente zo kuyambisha merero kureka ngo ebiri kwetagisa mu curriculum byakorwa. Oguyayereko kwataha ubwo kushuma ko mubaro bw'abakazembo habaru kushitamire buzo bya senior yakana ahari imbara prison. Nabone nabashoma nk'abandi konka omubango w'abakazi ruhanga kahanga abakazi umuringo gwabo uza kugezaho kukonvisinga omukazi ngo azo mu ishomero yine biru kubagumera abakazi bino buhangwa bwabo obundi nabanatekateka abana bomuka obundi natekateka musija wo maybe omusija wondi jo yaza kumutwara obundi nabamugambira ngo isho cyo utorobonire omukazi arwo mu ishomero. Biryomisho yayanjure ntekateka zo kutandika idara rya university ahachome cyambara already twine program ya za university muri Ruzira kiza kuba kitari kintu cyo twatandika program y'imbarara abo kuba twino kwetegerezana na MOOBs okuba kweta memorandum of understanding na MOOBs kugumza mu program zezi kureka ngo twashomesa abasibe no mucweke bindi. Ishomero ryambara main prison SS omwaka ogu ryashitamisa beji 12 Charles Bulungi ate namba bina kwegenda yeyongere y'abayizi wankati abayizi ngabasibe balabye omugaso gw'okusoma. Omugandi ahari imbara high school obwabedi barukushitamire buzo bya senior yakana basimensho mensia erukumanyonka new curriculum. Abana bishatu nkaga na babiri abo enamba erufukira y'inamba y'imyaka yone yarabireho
tuba turemereye kubatandikisa kandi ntekateka mwe nambeje kugumirya higuru yaba candidates siresurwe curriculum itutacheta new ako batege established na curriculum UC curriculum O level curriculum established abana beje bo mwaka gwa kabiri. Ahari Western College Sheikh Zaki Ukayongo waina masikongwe nshomessensi yaneja kuhera beji okwetandikira hemirimo amene mpya onakolwa lero pabategese bulungi nnyo bakoze papers ezenjawulo bade bakola practical era bade beteekateefu nnyo. hariho nabeja babuzibwa abutwaganiraho nabo. Amakuru agagasha kwa Edson Kinene na Ali Waswa. Tugumizamo n'amakuru abatura mu cyare ca Ruburara ya kabiri umugomboro ya Rubaya umurimbara district barebiro kutangara bwanyuma ya chairman wabo okuguza itaka ryo mutura mutahi wabo umurengo gw'Ekisobobo itaka ruguzibwe nerya kakazi Jen kandi bwanyuma yo kucimanya ngo itakeri ruguzibwe chairman akwatanise n'umutabani ogu nawe ayirukanjirira mu office ya mukuru w'ihangana rishi office of the national chairman. Kakazi Jen no mutura wabe harwe omurembo rwambarara kanagira ngu akazara omwana womwe agaba Vincent owaremurwa kushoma nuko kumugurira pikipiki na arakuziguza kandi obo aina abana abari kureberera nuko bwanyuma yo kuguza pikezi nyina akamugurira itaka yamombekeraho kugira ngu abijukuru babone ahibatura. Akijumuka yanje atenda tuzera Ruburara namuganje ne Ruburara tinkuzayo yambuza nyamugira Ruburara nenda nze kora yiki yanje ati nenda guzo mwanya kuri nyamugira store kwikiza mpaka guzo mwanya ogo yargaho ahangani yabirastam yatebja ketubya hamkono yagenda yinesenaga kuyashyireyo mukasheshe umwanya nkwe guguza kana bendo muniza kurya aiza tiyura bote jendo zikore uze kutaho mukono hosi chairman ono muntu wayegambire na mukade nkari bateberira otarukore shobe kweza Vicente ndaga nanka stamp mazima amtuma mpagama ngenda muziga gukuragara agarangane binasa yininjiro tabimbuze tinku bimanya we chairman waka kuja ngoto umukono wako jemena no omurhanga ndakaterwe ko bakansanga katandaro nyemerire aine Vicente ngurabo bote jendo uze kutaho mukono. Vincent mutabani wo mukikurogu hata kwatanise na mukuru wentebe yo kubanza baguzita keri omuchama shongeji eyumukize polisi bakwata mukuru wentebe yo kubanza ahabwa Ruburara ya kabiri omuri bubare okushobora okuyakorise kubi stamp ya government arukora ebitashikire kandi eginesho biniyo nugire bamwe nesho akangira ngo kabure ndagano ya twatere sumu yampereza umuntu kware yamfezera kamfera mbweni yo government erebe cyera nkore yaba bankoma yaba banshara maraka that's tinyine sente kandi tiramusanga gugurejo banga kitari kitu mukama wacu Kakazi Jen urukonzara konka mukama wacu banjecu arikura ofisi ya national chairman nashi ONC ahabwa burengero izoba atahiro mu nshongezi yakwata mutabani wa Kakazi Jen owakwatanise na chairman okuguzenju nitaka byanyina ebiyabire amukwasize okubireberera abijukuru oyino mushango ni chairman ngugu itakaruguze mirondenga oba munyetegerize itakaruguze mirondenga emirundi ebiri namanga mukama witaka no mukade nyiramunsi owaguze kamukwa no buhandike no mukade yama ayona ngo yana mutabani wananga baba yari mutabani wawe ngahora wabuze kibuzo utumanya wati aka kibanja kacho mutabani kandi tune na bambo buwacu muheriro yo kakore ndagano yo mukayikuru kuyahereza mutabani kibanja mko tarakikoze hata masega bwahanda Barugahare ajumiriro muzegwa ba chairman bentebe yo kubanza abarukoza kubi stamp ya government ndemaiko tumwakire abwa TV West AGACENCWIRE.
Gumiza munamakuru abatura mu district ya Kabarore nibende kitongore ekiri kurebera nyamishwa echa Uganda Wildlife Authority okwebembera ehuru yo kutahorwa rw'amashanyarazi kubasa kutangira enyamishwa okureka kubonera emisiri yabo enyamishwezi nezirwa mu irindo ry'enyamishwe rya Kibare zitahire emisiri y'abantu kandi enshongeji abatura batwire n'bagetongwitaho no buharabe hatine cyakozirwe Enshongeji eryo mugomborra eya Kasenda omu district ya Kabarore kandi abatura nibagiranga buri season nibahingira enyamishwa eziri kutoroka omu irindiro erya Kibare zikabonera obusasi obutwine n'obw'enyamishwa zirarugwa muri Kibare National Park enjojo enkyende enkobe n'ebindi bikooko eyi Kibare National Park yaratandikaho katwine busasi bwingi tange muka zitulire fene zitulire chikandi fene tobire tuli hamu sente zije zitushange muka zitulire urutoki zirumareho obuwire bakabagize barenda kutusindikiraho abaliribwe jojo bakatuhereza ebintu bice bija nangwa batuherezaho buhunga na kiro y'ebihimba bija twaliraho bisha twayesharinga bagamba ragume kuliribwa mali bishe tugende tuze kwesharinga twamara kwesharinga batuhereze bintu gitu okurigirira abatura emisiri eyibakubire nibihamwe entasya n'ecyekerezibwa enyamishwa basigara batine bwekoro ekyabatumire batarega nyamushana nibabani barinda enkobi n'enchendi nyekiro abazire nabo barara hanjojo bacharanjojo zina mani munuzahisa mukabantu bashatu nanga bana zira batera umubwire bwo kurinda enjojo zira tulire emisiri yitu nijo kiratuma abana batarashoma ukashanga turi kuhinga emisiri amarigara rugo kugarisha gara tulira enjojo enkobe enchende namakagari kushenyuka bw'enjojo abashija bararara hanjojo turi kwetahiri twakwatwijire kushegwe jojo Asasira Anet kansala wa district ahabwe gomborra eya Kasenda nagira hariho n'abantu abaferirwa amagara gabo ubwo bari kwitwa enyamishwa konka tine ubara kompesintingiro muri Kasenda hariho bukwakuruzo bubatireho kugira ngo umuntu ukora ayonerwe enjojo baze kuripotinga paka ogende mu agriculture officer manyo reto warandizi otakatunje na report ya randizi za kubazagarukire ogu akwatanise n'abatura nibashabe kitongore echa uwa okubombekera urugo rw'amashanyarazi okuzibera enyamishwezi okubatahirira no kubonera muntu wenyuma naza kubonabona nitushaba government really cause zashitagwenda ko bakatekayo electric fence mukwine Elizabeth turabayo ntugireba owakoziroko takakora hano amakuraga gashakwa Jonan Tsingwire ahabwa TV West Jonan Tsingwire twaza kumuraho twijene ceka icya kabiri Takuretera omushaija w'emyaka 80 opangire motoka y'ekika kya double cabin omuri Rukunjiri n'abazungu batandikire bakitaka pangahanga abo kuba banu baryaho imito yabo barimo bwinshi so nanisha abazire bagenzi banje barukundeba kugira ngo to spendinge our means neshaho yito kweru kwingana tube niyo twarebamo Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kaziwe Red Tonic,
you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Kurku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezembaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original chiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Iwe na Christmas yo mwakogu mwine kushayina yetunjiro mugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cyo mwako kurugumuru rwanya mahembe sako ekirwaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda nebindi byinji okwenda kubomwe mubaraye hangurira ekitereke cyo mwakogu kiriro mataji gitu nkidagera kuru erukushanga umurubwizi bwera naganda mataji nkumuri cyenshama kazo omurembo Mbarara hamwe n'itagera cyo muri banda harke and N Plaza ahashungine na kitoke stage oyetunjire account otandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwindukira bugenyi na rwanya mahembe sako gamba nitwe aharuzura mushaje 83 kinana na mukaga 23 05 rwanya mahembe sako okweterana nubwo businzi wakoze samomo nubu inamani go kushashuje biwagura uri koze simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagitano star 3 hashi ninga sho scanning code ku downloadinga momo app kushashuje kintu chona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine uri koze samomo advance ejo niyo momo amani agari kuretera kukiraho Bunyaruguru development sako yakuretera ishitereke nyamurunji ahiburi wamwarije kwangura bwanyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kuruga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1225 otehireyo rere kirako mugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwini wa sevinga miliyoni 2 n'ishweka ningo kazugura mu imigabo notungo mugisha go kwangure wa sevinga emitwara 5 ningo kazugura emigabo notungo mugisha go kwangure mbuzi wa sevinga emitwara 2 ningo kazugura emigabo notungo mugisha go kwangure nkoko shukari emuceri emigati n'ebindi binji nibaharoni za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans n'ebindi nibashangwa Nyakasharu Bunyaruguru head office kandi bine branch chambra Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu
Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi nibatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kuvanyisa abantu mwena ngw'emihendo yabo ebashazire mpaka kari miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cya Kenyonyi omu Dubai emirumu nkaba customer service airport security aviation stewards check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha aha mirumu yona aha mataji gabogona esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina not rukumi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa AGACENT na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kanu na hati gumano okozesa AGACENT na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba ryona. AGACENT na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa AGACENT na Fresh Up dero oyiyongera kusheka mu bantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. AGACENT na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawo mpenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikutekanisa wenda ningende mbogo yo oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okakamishara zanje zamu n'amakuru hariho mushije w'imyaka 20 ku rugo mu Ruhenda Mitoma konkuru ko remerwa ye omuri konjiri ogamakanaka otwire napanga motoka yechike cha Dabo Kaben embozeji twaba twajikorekere harukutandika omurumogu kando bwa hati akajeza yatandikire no kuvuga Nikora Staipa imyaka 20 kandi kupanga motoka yechika cha Dabo Kaben kumutwarire umwaka gumwe ogu yatandikire no kuvuga tumushanje ahicunduro ry'amajuta n'abazungu ko batandikire bakitanga pangahanga abo abantu baryaho imito yabo mu bwenge babuza kukarire ngo gutandika kureba ibintu ko kandi bora rigenda kikaba kari muto ngo ine tambara bimu ine cya kwiza kakwata kandi cyagatiza kimwe okuzo mwanyo gutashitambura mu rwijwire ninga kutambura bitu navuga motoka ye kandi natambura atine kiri ku muganzi ga emazire amezi mwaka gukora kandi niza kutani tambura hii banda yubona tini hita kuzahati niyo zona nizi temba tini utusuzu kwasakira ma motoka zindi zikora nini rabo nabwo cyo bafite tini so kurigera aritayebwa hino buremezi obwarabire umukwe motoka eji ikizo cyabira motoka eji kabiri yabene ku marubiri bugufu konka twatiringi ni bwatu kaiza byatu byakire atwati ni sente no buri mwe kaiza byatwate kabiri yabene kwa kari konka kikatwatamu hariho abakwatanise nabo okora umurumogu nabo hine batugambiri hato mazima nkacunga bikwate kwatani basa kintu kitari nkechi kuka na n'ibindi naryo nkebe motoka nkezi na bibyo mbasa kuri ni twenga bamakana kabatwira tubasa kugenda tukayiya kuko binatutsa kwitara tugenda turiyiya nizo barabu karoreba kangu idea yo yiraha getene round idea ngo habwa magazine ngashinteka tikeya wasire kuretaho innovation yo kure motoka eji kinisha basize kugira gasha kwa Dan basibye
Dan Basibi abatura mu district ya Kiruhura nebicweka ebindo mu ihanga nabashabwa kwega kozesa amataka make gukoreraho ibintu ebiri kubasa kubatahiza isente ukabura kwiwe Jackson Kanunu or director wa Dream Farm cha Kabunga Group umchare cha Kabunga mu district ya Kiruhura. Jackson Kanunu no muhabahinji abarukoresa itaka rice okoreraho emirimo yabo nagira ngo abantu binji tubakamanyere akarunji akaryo mataka gabo kandi iki kigarurire nyuma emirimo y'obuhinji omuceka byabo miliyoni abiri zikaba ziri izo gukora umwanya mpango kutebekana sana karakita aho mbekishomero afutarazitere okutaragira kandi abo turekirize tukastamura ndugumwe tukagumanta mpora nangwa no tene na mtwari 10 nabasa kutandika abo ko umuntu nakoro magara ryo kwa rwasa ito no kamba kona tugumire kuza kwikade ngoro kutebekana somwanya kwena ngutangiye mitunga tuze kuzitera nenyenze na bihangu takatahirwe bindi beityo buri muntu no byako manije ukinga rwazenzu ukingomesho genziye ukinga benabiro nahandi hona kureba ngo hameze gakuragara garagare ahantu hariyo musiri nikikorwa neka utatera sente ezo kurgebisa arukushobora akarunji akaryo mu kwinjira ahamwanya muce Kanunu nagira ngo nicwera ahakureberera je ebihinjirwe kandi no kubirinda nicanguha birebwe ndwara nyingi nizo turi kukoresa abantu abambaba nturekiri cyo cy'amanonga kandi no kuzebera tugumire ntutera tunabandi bagenzi betu mwe kikoze yishomero kiryo kitunzi yishomero kintu cyagiye umukombe kishomereri abo kureba ngo n'ikintu cyo mutana okwinjira ahamwanya muce Kanunu nagira ngo nobasa koresa buri kintu ekyo kuba kiri omukaya yawe okora kurunje mwogogo plastique biryomuka ebidomore biryomuka za watering can bihabyona ibyo bituri kuba ntukoresa nibasa kuba emisiri biribwe ibyo kuriye byargomu kandi bagakitunga kwabuzibwe ecyagobere omukwinjira ahamwanya muce Kanunu atugiserengu natunge sente nyinji ez'abantu bamwe abarukwinjira ahamwanya muhango batarukutunga kandi ahantu hamwe no byaraho nasizo n'indisho nogaraho no shera n'imsire giye gutene na bintu binje biri kugita nke koko when turebere kituberere cyo mugisha nabagenzi beta tutatandikire nabo tikitoyiro masomero tikitoyiro mbibina by'abakazi tikitoyiro mbarisa abo manyangu kibere cyo mugasho kana bacyakira barebo kucyega nikibaje nikiyamba ahabyo kujya n'amagaragita banyuma yo kureba birunji ebiryo mu college Kanunu atwire obujunanizibwa obwo kushemesa abantu okwetandikiraho project sinkezi omakagabo Instekateka hati abantu turi kureba atwose nabo harimo amashomero harimo ibintu by'abakazi harimo ibintu by'abarisa za cooperatives harimo bitongore binde birhanga hari turiyo mbantu nk'eshatu abatungiye umurimo kandi abagenzi nabo bakagukora namwe no kutukora nk'ikibine cyetongoye tugenda tuzayo babe na sarebedi tubegeso kuba kuzikora ogu nashaba government okongera amani omukushomesa abantu okwejumbero mu nkoreji ekintu cy'igamente byakora njya no kureba abantu abayine amasomero nkaga bakaretamo abantu nko kubatahana bakora nko kwemba koro munadizi nko kwenda bakora umuwerese creation narhati nko PDM wero kugumana bareta abantu hati nkegombora nari kiruhura kwiza tukareba tukashoma tukakora imisire myampa tukareka tukora kore rero tukabakura terabari gakushoma tukagenda tukabareba mu makagabo tukareba ko bakoze amakuraga gashakwa Abdukarim Sengendo ahabwa TV West Sengendo umureberezo wa Western Kore ahanangiriza abanyadini okwetantara okwejwanzya ombyo butegeji hamwe no koreka imbaju umureberezi wa West Ankole Diocese Right Reverend Johnson Twinomujuni tarukwenda bahure n'abanyamyoga omudini okwejanzya omubyo butegeji ebyakubasa kubiha hamaramwa Bishop Twinomujuni abire natahwe mikono abaronde benashatu na bashatu abo mudinare eyabweranyanji omoro bushenyi
tukabahereza tunakubaza mama abiji yashobora gukora okushaba oku gushyikirweho abanyabutegetsi batari bamwe na bamwe ku rugomero Bushenyi. n'amadini n'ibindi metero bamwe batubwiye mu kanisa nkeje tushabe nk'abakristayo bazo mu muziki tushabe nk'abasilamu bazo mu kiliziya tushabe nk'abakatoliki dukora uko baratwa iyo ihanga iyo Uganda iyo n'ishuri rasire yoroshye. Omugandi omulisa w'itware eryambarra omunyambabazi Rambati Beinomugisha ayehanangiriza abakristu abakatongore omuri Ibanda okureba okukoresa rutari okumara hwiruho. Turukora byebembezo buhabuzi bwawe kandi ubushendekereze n'obangizi bwawe. Omulisa Beinomugisha abire natasya isakaramentu erya Eucharistia omukereziya eya St. Michael Katongore. Kweli nyawe bitahwerira izuba rutoma umurokozo utatwima ngire yawe teroga uriyo mushishikire kandi n'ishuro yo bikire bona papa Paulo wa kabiri natwizusya ngweka nigera arabisaho ekereziya kandi ngo busubuko bwo kwikiriza n'amasuku. Ekereziya eya St. Michael Katongore ekatandika omwaka gwa 1996 kandi omulisa asimira abakristu ahabwa kwehangana okujibisaho. Umurukundo y'ikiyona n'ebikora bya byona nicyo tubisizeho ekereziya egi imyaka gyarenga 55 naho cyo kristo ogu akijowe ngumumwakire ahawitwa abantu nabo turokora akarwo mwiguru izo mugati kinde kinkubahaya siteva kukora tunguka idini nozire n'edini erimaka sente umwaka sente kakatamu ntiyakugira tumukama nakunda nohurire ekintu ekyo kyayanga. Amakuru aga gashakwa Ben Muhozi na Timothy Mushabe ahabwa TV West. Mwebale abanyamakuru bitu oyine benda NRM abwishaza eryabunyaruguru ahire amashomero gatari gamwe na gamwe ente kandi eci akikozere kutera omujinya abo bona abareno batandika kubuzibwa abatandikira izuba. Amashomero agahirwe ente naga secondary kandi gari mu Kicwamba High School, St. Michael High School, Unique High School, Ndece Secondary School, Diero High School na Diero Seed School kandi ente zihirwe yo Cadet Benjamin Buturo. Cadet Aman Ente nabendeza success mwena abasini yakana ndi amukaga naba other classes abo kuba this is the promotional term. Cadet Benjamin abana bandi abareterente na special meal enda kumusima ebare munonga kana abana bamukunda munonga bana nabeye bene nyenda kugambira ntwashimira kandi twashimira munonga ayebare munonga shi yatwetera kandi bituraganisa abo kici yatukora ntukunjira munamano mu kushoma kwitu. Katunje Filio omomo babire bajwekire Cadet Benjamin ashabira beje okutamano mishomo yabo. Iki nacyo twayenda ngo kigo cyo kureberaho abana kugira ngo waraganisa ikintu ukikirize kandi nabana no kuba kubasindika amashomero ako kuba baraganisha abazire ngo nubaza kwiza hayishomero kandi baperforminge cyo kurebera bateke mamana kugira ngo barebera umwebembezo wabo kiba promising abazire barukuronda za school fees kuba supporting mu mashomero bize bateke amani bagarikiye basingura na community ya St. Michael sima munonga usanga unari Cadet ya kizendagana mu bana bato nitudiringa n'abana bato abana bato nendo bagambye kindi kompota babiki amakuru agashakwa Onesimus ndiya nabo. Webare Onesimus twaza kumuraho nitugaruka. Katochi, ino bunuzi bwayo. Katochi,
okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecyakatoki mugume munyweco katoki no bunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki ne chama chayo muhute katoki yerya mutindo katoki alcoholic drink inuzire kandi terguleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Chigarama People Sacco Kips abakugu omukurwana sobworo okubika sente hamwe no kwereza loans ahanshajinche babaretere kitereke cha Christmas rebe kitereke cyatandikire kandi okutaha omukazano akarkwija kwendera ebiro 20 byokwezi kwikumi omwaka ogu imwe ba members n'abari kwenda kwa ba members mwena numwakirwa okwigura account nishirinje omutwaro gumwene chweka zonka nuko base kubika no kuyayo sente omumatajaga kanyeganyeje omurishema bwayegamba nyakambu na itendero omurishema butare na karungu omurbuhweju mbarara site ibanda omutauni hamwe na sanga omurichuruhura district manya ebyo kuhangura harmente amabuzi nebindi binji Kips Financial Services for all. Mazina ganje ni Agire Mbabazi Emmanuel gano ya Ryamarembo Trading Center Chamunga tukora n'amasanyarazi ga fresh solar tukorire mu kumaro bwire bwingi akube nyuma ho tukatine masanyarazi turi kubona umurgaho za kutegera hari ngatwiza fresh solar kuyizire twateka saruni mweniwe owa saruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiro kukira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha Musei kwa badomu rwa katori kundongozina nanywedde kano ka Luvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini katindi katyebule mutoro okolola okotyongoka kwata kano Musei kano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutoro va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuno w'amaanyi utammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka langi zino tuzirabira ne ku bisenge ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo langi eno erungi ya buli kimu langi bwe bulamu okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Samsung Kitchenware bakuletera ebintu by'okukolesa omuko waawe kandi nangwa no mu mahoteli bakuletera cooking dishes bakuletera ne dishes okuyamba ku serving omuka yawe ninga sho mu mahoteli bakuletera za flaska ezigumire ezirabasa kubika cyo kunywa ninga cyo kurya okumaresha habiri nina no mushobo imwe bari mu business ya juice bakuletera juice dispensers bakuletera ama glass original bakuletera na kitchen electric appliances ebintu byone birakozesebwa mu kiyungu kandi birakozesebwa amashanyarazi abo baraguze biri original byonka. Samsung Kitchenware barashanga mu city yambarara ahari Mbaguta Street for any building opposite na Central Market baraguza kamwe kandi hamwe na wholesale okushubura no kumanya binji 005 008 08 08 25 02 28
iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera z'ahanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacyaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwahanyigi obwo kuteka mekinkumu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo kwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharabajurwa kizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera notisha tumwende 215 nkaga nina anana mwenda ninga not ina 85 ananina ananemwe not mushanju Norondo mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa umuhereza burungi ubwo mutindo gwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant yo mutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara yo mutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo takarebaga parking ne marira kandi rinze rweje hariho na wifi ahabwo kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens zo mutindo The Arena Villas and Hotel no hurira nkoriyo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Share Makinke aruguto rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 20 nkaga ni 5 ninga noti 2 not chenda nina chinana ne 2 5 tugumizamo n'amakuru abagize b'ikibine cya Patriotic League of Uganda bakwatanise hamwe okurondera President Museveni obushagici omure Bunyangabo district abatezi bakaruru bashabirwe okwetwaza kurungi no kuba abihorere bagambirwa babire nibigura office z'ekibina cya Patriotic League of Uganda eza district ya Bunyangabo kandi umukoro ugu gushikirweho Robert Kamuntu umuhwezi wa RDC abwa district AG echandetaha ekibarukweta tuko pamoja nabajeteha John Pierre yikukwatanisa na NRM okukomeza mukuronda karuka NRM niyo shonga yandeta kumanya kutwena tukwatanise ikindi kubasa kubagambira no kugira ngo turonda karungi akobusinje Idris Muchede chairperson wa Women's League mu kibine cya PLU abo cyangwa cya Torosaba region ujokire mukuru w'ikibine General Muhozkinero gaba ashabira abantu boko okushajika NRM ahabwe bye kuri hanga to give your massive overwhelming support to His Excellency the President Kaguta Yoweri Museveni for the next term 2026-2031 to enable him to safeguard our country and lead it to sustainable progress. Abantu abalham NRM na PLU kintu kimu PLU el Patriotic League of Uganda kan NRM ni kyekitero kyeitu itwena ekikututwara habwekyo itwena nitugonza President Yoweri Museveni kandi soko mugonza tukanga mutabani nisiyema abantu abunyangabo nimbasaba mutangire PLU kandi zino office zanyu office nimbasaba muje muzugumizemo muje mutuhanule mutugaidinge kuba twayumba kunyanga bintu bishaka abantu bari kurenga 200 barugero mu bine bindi baye gitare NRM amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi Gilbert Muhanguzi ebuyanja yabitiriza hakurwa mu nshonda za Uganda berundanire ahare Chamhunga Parish omuri Bushenyi okujaguze kiro cy'abashorwa ba Combone Missionaries abasimirwe okuretaho entunguka no kuba abacurezi kandi hona ahabwo kurwanisa obukene ombantu begambirwa hamukorwa kwijwe emyaka 35 kwihaba Combone Missionaries bebembirwe omugenzi Reverend Father Paulino Tamaino na Reverend Father Daniel
abahereza bamukama bashabira umutambo cya misa ikibireho hari cyamunga kandi Reverend Father Paulino Mondo ashabira bikirizo kurebera habera ukorwa bakumbona missionaries abayongera iyo kwebisaho nimwe y'abakozi abatari kwa mshahara kugira habonera kinde kwaza kubakiza niba basaba wikeji bandika n'urwa kashatu tubentuje kuzakikuru icyo muyishirije Daniel Komboni kandi na myaka 35 y'abakomboni bakize mu parisheki basabwe kuza Komboni noha Komboni akazarwa mu ihangeri ya Itare umwaka gwa 1831 rero yafa umwaka gwa 1891 kugata kafire akagire cyetengo icyo kwenda ngo abantu ba Afrika nabo babase kumanya ikigambo cya Ruhanga. Umukoro gwishirwa na Minister wa Government Zebiyanga Rofari Magezi kandi ashobora bikizo koresha umushagwa bakumbona missionaries ukushamesa abana babo umwana wa uwozi utamusigire n'amazu y'uki usite agezo. That's the sure way of saying thank you to our foreign brother hunger. umugandi abikirizo sabadikondo bwa Cyanyakatura umurinya bari bushenyi bashabo kwetantara kugendera umurima byagamba Edison byarahanga ubabana bura hakarisa Cyanyakatura umurinya bari bushenyi obusabadikono bwatayisa nabikirizo ko mu sense gureta bushenyi twaburwa twena twakora twagaruka mu amani abana bagira umuhirwa w'amarwa abasiza baza umuhirwa gusegerezwa abakazi abamwe twaza umuhirwa kuko twasima mukama ahabwengereye Edison yabura abantu zomushana irigendese kasisika ntangoro mu ugansimo nka Edison wakikigambo cyerizoba sabadikono wa Cyanyakatura Reverend Canon Bethel Namara yasimengere yabo rugumjenye Edison bya Ruhanga kandi nawe yayongera hiraka abikiriza bari kutambura umwirima gasha kwa Abraham Muganzi Abraham empaka zabeji abari kushoma amateka ezo mwaka ogu zitandikira Bishop Stewart University aha omurimbara empaka ezi nzitebekanisize kubasa kwera beji okutoma nkora ebari kwega omukirasi omumpaka ezo zesurwe multi court competitions abeji niboreka entaranta zabo kurabira umukozi emishango etari emwe n'emwe omisho g'abaramuzi abakuru. I've been telling you, don't be mechanical lawyers. Huh? You must be natural lawyers. And the lawyer must be a great thinker. You must think very fast. Huh? Think very fast. no kuyamba abana aba faculty participatinga mu competitions ezirinkezi ezirije ko mu ihanga na naheri y'amahanga. For example twineho competition yarije kubaho Kampala kandi ndijo eriho neza kuba eri Kigali aha University of Kigali mu 11. I want to advise students that it is the 21st century. And not just the 21st century, a century that needs one to have public speech skills, advocacy skills, even any other average professional that is out there. So if you do not improve some of these skills in the university level, then I do not know where you are going to improve them from.
buri mwaka okwetorora ihango mu matendekero agarukushomesa amateka nk'iteka nibatebekanisa empakezi okuhabeja obukugu burikumara. You know, ordinarily when we're doing these courses, much of it, the persuasion is done when these questions are coming through. Remember, you've already submitted your memorials. We are intended to understand your question, your concern, and much of it will come through this kind of question, Q&A, right? Take note of the questions and adhere to the question and ensure that you answer to the satisfaction of the person asking. By the time you are graduating, you should be physically strong. Mentally, you should be a person who can put up a conversation and you can maybe spend 1 hour. Not this business of saying after 5 minutes that I'm done. Nihija no kubaha empaka zihanga ryo no mu bwire butari bwahare kandi ezi nizimanywa nka national moot court competitions ahabwa TV West nde era akiza bebare ele katumureho tuishe n'amakuru agebyumuzano. Still to come on Crossroads. Quez's happiness always comes with a cost. Ezra, tell her the truth. Please, you know what? Shut up. Don't miss the epic Season 2 finale week from 29 September to 3rd October, followed by Season 3, where everyone is out for revenge. On Pal Magic Prime, stay connected to DSTV Channel 148 and GoTV Channel 303. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Welcome, what's our topic today? Kutambulanga chinawolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Letunjire kabo the Super. Esimu ya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit yemtware na networka. Lero zindo zishashure mpora mu bichweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shilingi 10. Nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi. Kiri hariwe. Turi hamwe amashemerero gito tigine kizibira. Amateka n'ubushonshoreche nibukuratirwa. MTN ni rebero ra Uganda Communications Commission. Makuru agebyemuzano timu y'abarara volleyball club hamwe na St Elizabeth nizo singira empaka za volleyball ezabarara Independence Volleyball Tournament eziherize ebiro bibiri ziri kwindira St Kizito Preparatory omurikachika mbarara. Timu y'ishomero rya St Elizabeth Girls Secondary School ya Elizabeth Hawks nibo basingira empaka z'abakazi bwa nyuma yo kunganya obubonero bwingi barikwebembera ekimeza ky'empaka z'abakazi ezibire zetabirwe mu timu mukaaga.
omuzabashija abarara esingire basingire mbara university habwo bushata harubiri omuzakamaririzo timu 15 z'abakazi n'abashija nizo zetabira mu mpaka ezo zo murundo gwa katano kandi abasinguzi bahirwe biconce biri mu sente emidari hamwe n'ebikopo kandi abatebekanisa nibagira ngo empaka ezi nezo kugumana zibaho buri mwaka. We pray that even next year's independence we shall celebrate this tournament, and we hope that we shall even have bigger awards and having more teams come on board. Abanyayuganda nitetuesimira mu kwetegeka kwitu aha murundo gwa nkaga n'eshatu. Twenda kusima buri yomwe atwire umukono kandi tugumiza mu kitebekanso gwa buri murundo gwa katano mbwena no mwaka kwija turundo gwa gatatu abara babashije muri Mbarase abara Independence Open Tournament n'ija kubechora. Eza kwa uwa abantu tungana nawe mukwata no mungaro kandi mugira ki babanywani. Okay? Mukagirizo barimwe erimwe eche n'ugumizano kikagumizamu owakwise cyo ngo umupira ociko mudomo kamwima gurabo mwine gurabo TV West era atiza Uganda gebye muzano y'empaka zari jihanga y'amatendekero yazanwa omwebazyogo timu ya Mountains of the Moon okurgo mu Fort Portal yasingwa ba Kampala University na gorisha tagimwe omuzano gwazandwa mu Fort Portal goreza isya ba Kampala University abasinguzi zatebwa abazanika Raymond Chiwewa Gilbert Wanume hamwe na Benjamin Nsuga. Chikuru nnyo eno win tejja buzibu win bingi nnyo byebetegeza n'okufuna kusawe njakubaza abasambi bensonga bali kibeta transition offensively nti mukwatagana mutya nga mugenda mu maaso bana ba support bana ba creating a space olaba nti no bagezezzaako ebintu byennyini twakoze eggulo ku training goal zonna ze tutebye nkiddamu goal zonna ze tutebye twazi training ze eggulo muzano tugufeerirwe hagolo isatu haliyemu baitu nisima timu yange wade tuluzingire titurugire hamuramwa kurambu nobara batira bolisatu tusigire nsamba game nungi kurorangu twakora kiki ekibekisebira kora baitu umisa tugobaya gutyo kino amakoro agabyumzano nugo twatwenire kandi ngo gahindera gacencire abukiriki Serena Nuwamanya na nyine Sande Brain nabandi abutwakora nabo ntubendezo kurara kurunje Ishahaza bishatu zikiro na Yeyo beidondolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Could be double or buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app.